andika gusa motivation. Andika motivation. Andika hariho ibiri y'abantu. Kuna kundi mbili za watu. Umugwi wa mbere, kundi la kwanza, abiyumvira ivyo bazokora, wanaojifikiria yale ambao watayafanya. Umugwi wa kabiri, kundi ya pili, abakora ivyo wanaotenda yale ambao wanajifikiria. Ninataka nikuoneshe ulipo. Umugwi wa mbere, kundi la kwanza, ao biyumvira ivyo bazokora, wanajifikiria watakavyovifanya, n'abantu beza, ni watu wazuri kuko bategura neza cyane ivyabo, maana wanaandaa vizuri zaidi vya kwao. Ntibapfa gukora ikintu batagitegura, hawafanyagi kitu bila kukiandaa, kuko bariyumvira neza ivyo bagomba kujana, maana wanajifikiria vizuri zaidi venye wanataka kuvitenda. Biyumvira ibikenewe vyose, wanajifikiria vinavyohitajika vyote mbere uko babikora, kabla ya kuvitenda. Ni kalite nziza, ni kalite nzuri, ni kalite nziza, ni kalite nzuri. Ndabona umwesa bwa naona kila mtu anasema huyo ni jeo, huyo ni mie. Ego ndio ni kalite nziza, ni kalite nzuri zaidi. Nimba uyifise, kama uko nayo, ni vyiza kuigira, ni vizuri kuwa nayo. Ariko ahari ciza hose, lakini mahali kuna kizuri pote, hari igihe haba harimo n'ikibi. Kuna nyakati pinakuwepo pia na kibaya. Defo yabo ni defo yao ni iyi, ari igihe ivyabo bipfira mu vyiyumviro. Kuna nyakati vya kwao vinafilia kwenye mafikira, barateba cyane, wanakawia sana mbere ko bakora ibintu, mbele ya kufanya kitu. Nagomba mvuga iki? Nilitaka niseme wewe uri muri uwo mugwi, wewe ukiwepo mwiyo kundi, ni vyiza kuugumamo, ni vizuri kuibaki ndani, ariko nukuba umurealist, lakini ni kuwa realist, agerageza anajitahidi kutagira stock, kutokuwa na stock y'imigambi ya mipango, ataraheza gutunganya imigambi wakati ajamaliza kuandaa mipango. Abo nibo bantu bapfa n'ibitabo bakabibahambana ku mpanda, kuko biyumvira kuzokwandika ibitabo bagapfa batarabisohora. Hao ndo watu wanajifikiria vitabu, wanawazika nao, maana wanajiwaza vitabu lakini wanakufa wajavitoa. Kogenda ku mpanda, tukienda manda, twosanga imitwe tunaweza kutana yuzuye ibitabo, vinajaa vitabu. Narinje kubatera intege, nilikuja kuatia bidii, narinje no gusenga isengesho, nilikuja kuomba imigambi yes, imigambi yose wiyumviriya igateba, mipango yote ulifikiria ikakawia. Muri uyu mwaka hari amavuta gusunika kuirealiza. Uyu mwaka kuna mafuta yanakusukuma kutimiza. Nagomba nakubwire ko amastoke y'ivyumviro ugomba uyasuke ku mugaragara seruki. Nilitaka kukwambia kama stoke za mafikira unataka umimine hadharani vionekane. Umugwi wa kabiri, kundi la pili, abakora ivyo biyumvira, wanaofanya venye wanajifikiria. Ivyo biyumvira vyose barabikora, yenye wanajifikiria yote wanayafanya, baganzwa no kwizera, wanatawaliwa na imani. Ni bakora ibintu kubera ivyo bafise, hawafanyi vitu kwa venye wako navyo, bakora ibintu kubera conviction bafise, lakini wanafanya vitu kwa ajili ya conviction ambayo wanayo. Kubera ikimvuzi no migwi. Kwa nini nasema hizi kundi? Ari abantu bari mu mugwi wa mbere, kuna watu wako kukundi la kwanza, bagerageza kwiforsa mu mugwi wa kabiri, wanajitahidi kujiforsa kundi la pili, bagaca bakora ibintu, wanafanya vitu, ariko kubera ko bataza makle, lakini maana hawajui funguo ya hiyo kundi, ivyabo nibibanda vya kwao haviendelee, bafuma bakorera mu mugwi barimo. Afadhali watumikie katika kundi wa ndani, bakitiza avantage zo mu mugwi wa kabiri, wanajiazima avantage za kundi ya pili, hako bimukira mu mugwi wa kabiri, pale ya kuhamia kwenye kundi la pili, bagatakaza avantage zo mu mugwi wa mbere wiwabo, wanapoteza avantage ya kundi ya kwanza ya kwao. Bino bintu biri university, haya mambo ni ya university. Kalite yabo bantu rero, kalite yao watu nuko ivyo biyumvira babikora, ni kuwa wanavyovifikiria wanavifanya. jewe ndizi, mimi najijua, je ndi muri uwo mugwi, mimi niko kwa hiyo kundi, bisaba kutagendana nanje vyoroshe, inaomba usitembee nami kiurahisi. Mbonya ahantu twubaka, nikiona nafasi ya kujenga, mu gitondo wasanga fondation, asubuhi unapakuta fondation, n'abanyene bafise risk, nayo pia wana risk. iya mbere ya kwanza, araho badaheza, kuna nyakati ya wamalizi ivyo bakora, yale ambao wanayatenda, araho bagarukira hagati, kuna nyakati wanarudilia kati, araho bazibigwa, na kuna nyakati wanazuiliwa. Solution kuri abo b'umugwi wa kabiri, jibu katika hao wa kundi la pili, umutaye wabo sama franc, mtaji wao sio pesa, umutaye wabo nukwizera, lakini mtaji wao ni imani. Abambere wa kwanza, umutaye wabo na mafaranga, mtaji wao ni pesa. Abakabiri, wa pili, umutaye wabo nukwizera, mtaji wao ni imani.
bisaba rero yuko umugwi wa kabiri inaomba sasa kundi la pili mubake cyane ukwizera kwabo, wajenge zaidi imani yao, kuko nimba uri mu mugwi wa kabiri maana kama uko udafise ukwizera gushitsa baguma bagutwera. wanabaki wanakucheka. Ndiyizi Najijua yuko icyo niyumviriye ndagikora, ya kuwa chenye nafikiria na kandi kitenda, amariske muyaharuye tena riski mkizisabia arayo naguyemo. kuna za nimeanguka emo Quartier de quartier de I know myself, ndiyizi hizi najijua, kandi burya si byo kwigirisha, tena sio ya kujifanyia. nababwira tubikore, Ninawaambia tuvifanye, ariko turi muri riski ya 30%. lakini tuko mriski ya 30%. Bishoboye guhagarara, Tunaweza simama, suko ntaba ndabizi, sio kwamba nakuwa ariko sijui, niko ndemwe. lakini ndo vile naumbwa. ndakwereka yuko ikintu gikomeye Ninakuonesha kwamba kitu cha nguvu nukwiye kugira amatohoza kuri umugabo, haupashwi kufanya utafiti kwa huyu baba, kuko nawe utobigira Janine arabizi, maana hata kama uvifanye Janine anajua, n'uyu mukobwa arabizi. na binti anajua. Nukwiye kugira amatohoza kuri umugore, hawezi kufanya utafiti nawe kama utobimenya mama. Keva arabizi, Hata kama uvijui ahubwo gira amatohoza atufanya utafiti kuri ivyo bintu bibiri mvuze, kwa hayo mambo mawili, kugira ngo ubigaburire mu buryo bwuzuye. ili uvilishe katika hali ya Sekre ya reisite yanje, siri ya kuweza kwangu, ndiyizi ninajijua yuko icyo niyumviriye ya kuwa ninachojifikiria ndagikora. ninakitimiza. Nariza amadefo arimo, Nilikuwa najua defo simonda, kugira ngo welimine amadefo bisaba kuyamenya. ili uweze kutoa defo inakubidi kwanza uanze kuzijua. Hello, eske birafashije cyangwa ndabigishe gusa ibindi? Yanawasaidia unifundishe akili. Umunsi umenya Siku unajua yuko ivyawe ya kuwa ubikora iyo uburyo bukwiye, unavifanya wakati pesa zinaenea, ucugira eforo yo kurondera uburyo unakuwa na nguvu nyingi kutafuta kugira ngo pesa ubikore. ili uvifanye. Iyo umenya Nyakati yuko ivyo unajua wiyumviriye uca ubikora, ya kuwa unavyovifikiria ukwiye unavitenda, kwiyegereza abantu unapashwa kujitongezea watu babanza wanaanza guharura imbere ko bakora, kusabia kabla ya kufanya, kugira ngo ugire ekilibre. ili uweze kuwa na ekilibre. Nabonye ko ikigano gitwara muri university. Ninaona kama hii somo ni upeleke university. Gadis, Umurababino, umuntu wese ashitse ku musozi kila mtu akifika kwenye mlima avuga ya anasema ya raba bino bintu tizama hivi vitu ni bintu ni vitu vy'umuntu vya mtu akora ivyo yiyumviriye. anafanyaga venye anawaza. Meza kubwira fundi uzokubaka nganga cyangwa mbwira I'm gonna pray, Imana iza n'uburyo wa Mungu wa mbere, Ninaenda kuomba Mungu alete pesa langu, kandi Imana irabikora. tena Mungu anavitenda. Ninde agomba ko ndamusengera isengesho rigufi? Ni nani anahitaji